ngelamun awai. Ari kitu kumaha cenah tuh? Mulane ngajak kakek ngelamun perlaine. Apa Sukarya Saibul Ben jamu walas palimanan wis lawas pulang kedanan. Saking rencang gamalana Putri Cuitasari badhe ngaturakeun lagune kejadina. Aduh, Japa Mandara Jali Pondok Sogangan bagian saiki kolawong sunadang belajar nih ngesoni Jawa seni Sunda karo seni Jawa kombinasi jaipongan kombinasi jaipongan. Mandara Jali Pondok Soga Pemangku Haji katone sampeyane Oh iya aja kaki ngelamun awai. Ari kitu kumaha cenah tuh? Mulane ngajak kakek ngelamun perlaine. Apa wakilna isuk katen Aya cenah apa itu Yeje bosa mina bana sayuran ana paribasa malak pari ning leleran urip ning adonya kudu sabar lan tawakal. Kapang manor disabar di awur-awur are wis berajak langeuna karodul. Bapak Sukarya Ibu Nuria Saibul Ben eman-eman emane wong maduluran wae. Allah salajeng mah cenah tuh. Eman-eman wong maduluran zaman Mandara Jali Pemangku Haji tiga neng larane ora tiga ning patine apa wakilna isuk katenang jamu alas jamune kuning wae. Mandara Jali Pondok Soga Pemangku Haji wis lawas ketemu maning Bapak Sukarya Saibul Ben jamu walas palimanan wis lawas pulang
Tone sampeyan diajak kake ngalamun wong ngalamun para blaine ana paribasa malah pari ning leleran urip ning dunya kudu sabar lan tawakal minggu anu kaliwatan abdi ngimpi dasarung ilang sigana eta kanyataan masuk karya saya bobe asa dagana raraosan ngimpi sarung abdi ilang mana jali padok soga anu mah Bos Nur Gedung Pengawas tiktuk pipikiran Bos Nur kadang pengawas Bos Nur kadang